bakunzi ba Tabara TV twongeye kubasuhuza aho muri mwese, amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Bifurije ibihe byiza kandi dukomeza kubasabira amahoro n'umugisha biva ku Mana kugira ngo uku kwezi turi kurangiza cyangwa se tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025 iyi minsi izababera iminsi y'imigisha. Twasuye rero umuryango muri buze kubona, twamaze kumenya amakuru yuko uwo muryango umupapa ababaje, hanyuma twifuza kugira ngo tumugereho atubwire amakuru ye. Bahageze rero, muzeyi muraho? Muraho neza. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza gake. Ni meza gake. Twebwe turi abantu dukorera ku rubuga rwa Tabara TV, hanyuma twifuje kugusura uyu munsi. Murakoze. Uremera ko tuganira? Cyane ndabyemera gose. Murakoze kuduha ikaze mu rugo rwanyu. Amazina yawe witwa nde? Banyita Sabiyumva Juvenal. Sabiyumva Juvenal. Sabiyumva Juvenal. Ya, Sabiyumva, mwakoze kuduha ikaze mu rugo rwanyu. Hanyuma twamenye amakuru yuko uba mu buzima butakoroheye, ubana n'abana b'imfubyi. Mbese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Yewe nibyo, mbana n'abana b'imfubyi babiri. Uwo ndeba uri imbere yawe n'uwo wundi wo hirya yawe ni abawe cyangwa ni imfubyi nk'uko twabibwiwe? Abangaba ni imfubyi ndetse. Uwo muhungu n'uwo mukobwa? Hanyuma se uyu muhungu n'uwo mukobwa duha amakuru, utubwire uko bimeze, uko wababonye n'impamvu babaye imfubyi. Amakuru y'aba bana, nyina wabo yarapfuye amaze gupfa, yari umuturanyi wanje. Amaze gupfa yari yagiye kubyara, avyaka gatonya. Amaze kukabyara, amaze ibyumweru bibiri acarapfa. Yarapfuye? Amaze gupfa kubera nanje ikibabagoye cy'ikigongwe, mpita ndagatora akakana. Maze kugatora akakana, aka gakuru nako kari kubonabona, kagenda gatoragura mu muhanda, ngira ikibabagoye nako nje ndagatora. Imana ubwo bwose ndabureze bwose. Hanyuma nyina w'ako gakobwa yapfiriye mu bitaro? Yapfiriye mu bitaro. Yaramubyaye ahita apfa? Yaramubyaye bwa nyina carapfa. Nk'umuturanyi uhita umwakira. Hanyuma se uyu mwana w'umuhungu uri kutubwira ko nyina amaze gupfa nawe yabaye nyine imfubyi, akajya agenda asabiriza mu muhanda, ko mbona ameze nk'umwana uri gutitimira, uri gutitira, nkaba mbona inda yarabyimbye, bimeze biti? Ararwaye cyangwa niko yakuze? Ararwaye. Uyu mwana naramugwajije, ndamujana mu bitaro bito na bikuru, kubera ubu yambye buke, ubushobozi buke, bica biranka baca baranyirukana, bagatuma n'indwara idakira. Kugeza ubu n'ubu rero iyo ndwara bayita sikoseri. Sikoseri ni indwara ifata gute? Indwara akama amaraso. Yamara gukama amaraso akabyimba inda. Yamara kubyimba inda akamera nk'umuntu arwaye imvunja, imbaragasa. Nabonye n'amavunja yafite, sinabibonye, nabyitegereje. Ni iyo ndwara ibitera? Ni indwara, ntabwo harimo amavunja, ni indwara barwaye. Burya nk'ubu kari mutobagura kuriya? Burya nk'ubu kari mu gukama amaraso, ndi mu kuja kwa muganga. Ubushobozi rero. Mwihangane. Hanyuma se kwa muganga bakubwiye ko habonetse ubushobozi uwo mwana ashobora kuvurwa akaba yakira? Hano barahize ukuntu bamuvura, bavuga yuko iyi ndwara hano muri Uganda batomuvura. Ntago bayivura? Ngo mpaka bamujanye mu bihugu byo hanze. Hanyuma ko njyewe nitegereje uyu mwana, nabanje kugira ngo ahari ni bwaki cyangwa ni bundi. Ese ko hari ukuntu umuntu afata beterave, agafata amatunda, agafata n'izindi mbuto, uwo mwana aramutse abonye ku izo mbuto ntabwo ashobora koroherwamo? Hari igihe naronka udufaranga nkaza ndabigura, namara kubigura ntigere yoroherwa. Ibyo byose nabigerageje byaranze. Hanyuma se nta binini, nta miti nabura yoroheje mubona mwaguraga bikaba wenda byabafasha mukabona agiyemo kugiramo akabaraga?
nta miti yigera aronka yo kumuha akabaraga. Nuko ahora mu bwigunge, nuko ahora biba bimeze. Mwaramuvuje kwa muganga hose mwagiyeyo? Uyu mwana agiye kwa muganga barampa imiti akamara ukwezi kumwe, yamara ukwezi kumwe ngaca ndamusubizayo. Kamusubizayo? Aca yongera gufatwa ngaca ndamusubizayo, mara kumusubizayo n'ubundi ubuzima bwe bukaguma bwangirika. Okay. Ibi papuro byo kwa muganga wagiye umuvurizaho ubu bifite buriya? Mba ndabifite. Nangaho urabifite? Ndabifite. Reka turebe niba bihari ibipapuro byo kwa muganga. Ntawamenya aho Imana yanyuza igisubizo. Uyu mwana arababaje, no kumureba gusa ku maso urabona ko ababaje. Abakunzi ba Tabara TV, bantu mugira impuhwe n'urukundo, murabona ubuzima uyu mugabo abayemo nk'uko ari kubisobanura. Aha ni mu rugo iwe twageze, uretse no kuvuga ngo ni ukumureba gusa, urabona ko ntabwo bimworoheye. N'inzu arimo murabona ko yagezeho nyine izanira ibyatsi hejuru kubw'ubushobozi bukeya afite, nyamara afite umutima wo gufasha. Aravuga uti umuturanyi wanjye yagiye kubyara mu bitaro apfiramo, mfata akana ke yaramaze kubyara ndakarera, nkarera kuva kakivutse. Uriya mwana afite amaze kugera igihe kingana iki muzehe? Agomba kumanya imyaka 3, nihagera mu kwa mbere azamaze imyaka 3. Imana yarakoze. Murumva rero bakunzi ko uyu musaza nta katagize, nta atagerageje gukora. Uti naramureze kuva avutse agiye kuzuza imyaka 3, hanyuma arangije afata n'uriya wundi nawe wari uri mu muhanda umuturanyi aramurera. Mu by'ukuri ubuzima abayemo yari yagerageje. Nyuma rero tukaba tugusaba wowe dukurikirana umunsi ku wundi ko hari icyo wakora ku bantu nk'aba bababaye, ku bantu nk'aba bafite ubuzima bubagoye, rwose wabakoreraho umugisha. Muzehe, ibipapuro ndabireba ko ari byinshi cyane, ariko kandi nta kundi no kwihangana. Burya Imana yo niyo izi uko izagenza abantu bayo. Ibyo bipapuro byose nibyo wagiye umuvurizaho ku bitaro bitandukanye? Ibi byose nibyo nagenda muvurizaho, ariko nanjye ncangira ikibazo ncangwara paraliza y'amaboko. Uku kuboko ntabwo ndakuzamura ngo kuje hejuru. Ubwo ntabwo ushobora kurambura? Reka ntabwo ndakurambura. Nyine nabonye uri gufata ikintu ukabanza ukunama. Baba nuko nyene rwose ntabwo ndakurambura. Ubwo bundi nibereye hagucya nyene. Ubu nawe warwaye paralize? None mu buzima busanzwe ubayeho ute n'aba bana b'imfubyi urera? Abana b'imfubyi ndera, ndashobora kugenda mu muhanda, ugize ikibabagwe akampaye ikiro cy'ubugari, yabatakimpaye tukaryama gutyo. Abakorogira igikoma nta kirose. Ihangane birumvikana ko wababaye, ariko kandi Imana izaguhemba kubw'umutima w'urukundo ufite, kubw'umutima mwiza wagaragarije aba bana. Uyu mwana muri kubona w'umuhungu, mu by'ukuri murabona ko ahagana ku nda ye yarwaye ibintu bisa nk'ibyamutobaguye inda, yabaye nabi, inda yarabyimbye, kabayeho mu buzima bugoye. No ku maso n'akana ubona ko kababaye, nta guseka, nta byishimo. Amaguru twangewe nahageze mbanza kugira ngo ni amavunja yarwaye, ariko niyo ndwara yamutobaguye amaguru. Mu by'ukuri abayeho rero muri ubwo buzima. Bakunzi ndetse inshuti zacu, nyabuneka umuntu wese wumva wakorera umugisha kuri aba bantu, kuri uyu muryango, rwose twamusaba kugira ngo agire icyo akora, maze uyu muryango uzashima Imana ku bw'aba bantu. Turabasaba rero kugira ngo uko mubona ibiganiro byacu mujye rwose mubikurikirana, kandi mudukorereshe yahari. Ushobora kubahuza n'umuntu w'Imana, ushobora kubahuza n'uwabatera inkunga, kandi mu buryo bwose wabona Imana yabuguhera umugisha. Ndabizi neza ko ugurije umukene Uwiteka azabimwitura. Twabasabaga rwose kugira ngo nyabuneka
turebe ko twafatiramo uyu musaza. Murumva ko yabafashe akibasha kwikorera, akibasha kubakorera. Uyu munsi amaboko yose nk'uko ababwiye yarwaye pararize, kwaba ukuboko kw'ibumoso kwaba kw'iburyo, yarwaye pararize mu buryo. Muzehe, reka nkubaze akabazo ka nyuma, mbese kurwara pararize byaje gute? Ni uburwayi warwaye cyangwa wabonye biza? Kurwara ubu burwayi nabonye biza. Wabonye biza? Nabonye biza. Nagiye gukorera umuntu, maze gukorera umuntu ngeze mu rugo amaboko acatangura kurwara atakuzamura kugeza na n'ubu. Buriya niyo ndyamye nta nubwo ndakwiseguza. Nkunze kurara niyicariye kubera sindyama ngo bikunde. Kubera ko abashobora kugukurikirana kuri uru rubuga hashobora kuba harimo abakugira inama ku buvuzi cyangwa ku buzima bwawe, bakakubwira uti bigenze gutya, ivuze gutya. Rero niyo mpamvu tuba tukubaza, mbese uramutse ubonye nk'umuntu waza akakubwira ngo ni iki wifuza ko nagufasha, wamusaba iki? Jewe icyo nakwifuza nabanza kumusaba ubuyambi bw'aba bana, kuko ndazengererwa kubera ndi kimuga. Ndahiga ukuntu ndabarondereye icyo kurya nkabura, nkahiga ukuntu novuza uyu mwana kubwo yagwaye indwara idakira, bavuze yuko ino badashoboye kuyivura. Nicyo gituma na jewe nca numva mbuze amahoro, bigatuma nguma pararize iguma yiyongera. Ihangane kamwe no gusenga Imana. Imana ishobora kubona abagufasha kuri aba bana, kandi tuzagusengera. Ndabizi ko nyuma y'ubu buzima mufite hari ubundi buzima. Kuba Imana ikibarinze, hari umugambi mwiza Imana iteganyije imbere yanyu. Murakoze abadukurikirana umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Tabara. Turabasaba kugira ngo musengere aba bantu, kandi ufite inkunga yo kugira icyo yakora kuri uyu muryango agikore. Imana izakimwitura, kibe kinini cyangwa kibe gitoya, ariko ukorera umugisha kuri aba bana, kuri uyu musaza, kuri uyu muryango. Imana izaguha umugisha. Tubifurije amahoro y'Imana no kuzasoza umwaka neza. Imana ibaha umugisha.